ga majini farothi gutire mundu ga jini imwe jini no nginya gura cicigana igere jini ciothe andore ona re murathi kene mona majini moy one madiraria are murathi gwa mona majini moy jini no nginya siko cicigana no nginya koro ya mundu rume na ya mundu wanja siko cicigana cigere na ogikorwo gita majini ta mutumio muthurio moy gita majini na ho kwenda kuwa neha jini cio ciora emwe ngiura tuko ni mutumia yora jinio erutaga mathata na mutumia waku jini no giwa gutire mundu e jini kwake sitako cicigana igere sitako cicigere ya muthuri na ya mutumia kajuri ta mundu mukegu cigagwo ku kana ungimenya ati mundu ena jini forudire jini to nginya ote atone jini kiria eto ni ure ndima guthi kurora hi to ko muthuri akone le jini guku kweria kurwa haria cigiko cigitwo hothi kone ndona ningia kuonia and diko na nigugutumira kanyama ko nigugutumira kanyama ko nigetha uone he mutumia uranyonirie mwana wake nyumba yake rikaraga ota iria kite ndina decision nigugutumira ota iria kite no ni mutikuona urakorwo ni gumukona ota iria kite ginya sign iria kite ginya tumutore tore kite fio ginya ore kite kabisa fio mono macio mothe mundu goraga jini to ginya ati wona te yo ne jini ona no kana tunya ututu tuwiri agora tunya ututu tuwiri tunya ututu tunyau muthenya ne tunyau no tukone tutongaga andu thakame ona mundu no kuri hana ngui haria ona to ginya kuri hana ngui ona giyo kana tumite tuwiri ona ngari ndio kuona tucuritio tunya muhau ni ona tugio anagigura tudori twiri wende kumenya niki so mekore form yothe tarumenya ni spirit na spirit ire no ikare handu hothe na ndi kuria to meaning ya turato tukoragwo ngari-ini ngari-ini ona ginya mathiri-ini ukona turato twiri twakana ida ha mbere kana guku thugacuritio na gacuragio na ngo angihota ku understand na gatieheragio ho kage gacurio ha side mira-ini Frodi kwa dumekera na scarf kwa dumekera ga tuindo ngari-ini matekumenya no kwe mekeraga bakimenya ate mareka ugo ngari harigo scarf gukarigo scarf ri tatu tuturi negani tundu gigithie ka woci mundu ne ukiuga free tukiwe na no gatuwe ne tuwe tukinginya kwe ngari gicirutagira magogona ati ngari yo mwaka no nginya yo andu igana ona no nginya yo andu igana ona ngari yo that's it no nginya maho matono ginya to ndugikorwo na maho mama majini wage kuruta igogona ndugi kwa ngoma gutiri kindu geto oyo hoyo togotoge so but still majini ni matumagwo kuikia mirimo nyumba Frodo ule kwa mirimo mithemba igana kwa murimu wa kawaida ona murimu ucio no warwara na wathio heo dawa wahona no hata kuona mundu uyu murimu uyu nduthiraga na murimu uyu one especially nani gwenda gwote especially murimu rathi thibitari gwotuika ndwe na thakame ugekirwo ne kanyuo ringi ugekirwo to gwenda kwire baba kwire ni kunyua thakame nginya kae mayo guo ni rigwire ruo ni uri thakame nyuyo and he died just like that mirimu teo ti mirimu ya kawaida ni mirimu ya maroho. That's the point. Frodi ko ikote moto haha ri na tu na thakame no tugene ritekire eno irathire ku ti mundu mwakanire tuona kona kestation so kwe mirimo ya majini kona kimurimo very strange utamenyo kihana kiragia muci mirimo to ifataraga ni hoero kanja maroho macio igataro hocio once and for all ndo cio thire na majini macio matiga guthubura ringi